Amukara katho mwanya mutegeri wa Meru TV kagita na kangito kushama aja mbedrange kumanyithia mantu urajetete na mbere ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya na ari andiki beto ba nteto barikite ni kwamba kambi gutigira no kwamukira ripoti cionthe urachikurika na gutukinyira oni mbetade ni za mutuma muthomi na izi ni nteto cia Meru TV thamugwanja. Tuambire na ripoti yege gicigo bunge getigania East ni ara siasa ndene gicigo bunge gege getigania East ni jitete na mbere na kugwata mwanki areba kiaria ndene ya kiatho kimwe gya kuthambeta ndene cukuru ya Ruriri Jagen Murungi Kaumbuthu amwe na Matthew Mwenda Igweta ni batharakirite bamwe ba asiasa baraba kumereria matageti kya ujumbe ndene gicigo bunge kiu getigania East kuringana na atongere baba baruga asiasa bamwe neka bakugeria kwangaratania na nkuruki kuthukangia utongere burabo itete na mbere botigania East na kinyaka gita na karaba iyo utongeria batombere gwitira ngoge akaria banterezi kana akariba nterezi nera nande atongere baba bakuga kuri na bamwe ba asiasa bakwenda kwaragania kura cia kari ba atigania East. Matthew Mwenda Igweta ora kumira matete ke MCA wondi athangatha ni chumirite na kutharikira bona na MCA wa Thaeli ya Kimathi ora Mwenda Igweta gwita utengwa thirita kiritara kariba thangatha kuma kuthurwa inkomereria matai teke MCA thangatha wani Bwana Yesu asifiwe kankuwa walai ibi kwenya ni ngoi ndokero loi aje ngo komia muntu ora twatomera na hata network na inya plan ya teneo na hivyo kolika na hivyo mwete kuwa hii mwaka ya 2017 are mawokaria iraeta na inya dhaa hivyo komeaora mwaterenja wakendayo kieteke baba weto mheshimiwa Mpuru lakini nivu ichi mora neturia na ngaina koma nkoro kwanza kabalai dhokera hiyo nitachunwa kura ni hivu ichi ntekera medha ya Rome aliwa arae nduene ito komenyatera endrone weka onta denda kuwa ntobeto buru kango chiete na yeto Murungu bala yoninte onka ende nkamo tongeria okama nekenanga kundia mwana gakundia mokoro gakundia moritoa gakundia mwakoro na nabokona nyachia baimbe ya ntenkoro embe intumbakero kelengo ngambata ngata ya karebwega na tombe bokara ya ndeirainge toteka eta weta ntoba ototedia baka soba na toringete kuwa iba na bakuwa kinara ndani 2027 mkono asante ite na kuona Jagen Murungi nombeta kwithira kitharikiro mo musiaso ra kurombetike ubunge jombo getigania East aranja ke niwite musiaso kwa miaka 15 ethirete MCA mikindu tingomba kwithira kirita Kongo kuhera mheshimiwa Jagen wetera mbunge o miaka etierele utena angende ya Meru kana Kenya msima kuri irasi ya mabati chukuri chiagero ile atea ilo na rondo ibosione nyake mitandao baba na thimo chukuri ile yako yake nyaka burosi oreko muntu akinathaia kwera gethe anware MCA gethe anware MP ya kachukuru eka yore gethe baba no ameanjererie no andiri kuruwe uma kama ndora ya ndone ye yuko ene ka mandejian kato ngezike rundu dai aya are MCA megino 15 years tiwe ngowere awota la chukuru ira akete kuo awota la emwe akuwa hapo kwa media aya ibo komendale la mwana okefioni ndale la mwana okefioni omo kwa ndamu kwa wenye bagwe ari kwa mwisho akora gari akora mbi wande ganda la baina license kana kurutu ene mundo aramero kwa linya form 4 kuliko kwa kweta manjenesi atamenya kwa linya jensi ono kwenda kwa kura tunahitaji viongozi ambao wanaweza pea watoto inspiration na mwelekeo bakirekeria MCA miaka bebutini anto barawa kwa Mugabe ne motori etoa ara kanevio tuna mundo kuwa akadome diana toenda toyare MCA miaka 15 na toya hana batano barare rabiti batoma odhari to akachwa tianyene akorere kwa Roma na to atome obroka
tiania cheya kwani kura tiania maiti na kana toge tanarayo kadra muntu aremeo ikegaria yake la zaidi no ya famfaka omba nitoboe sitoboe ingwanda mwero umenye ndoye kweke siasa kwe ongetwa aye ndoekabo na ingwe mekilori wandi na ya mrema kwe bange baritangande ibaremeroe lakini erware kotobona baedo egira baeda kwera mbisobu okiti lakini 27 twamona aida kwanganga erware kwera mbisobu kangwana kwera mbisobu wana wama na umana ngoe morungu ndera ngoe no bisaya indato mostare wa komi erware ni ando awa erukerego mando ya kaya meya. Nkiripoti ya Meru TV kumatiane Betanda Msimoturia Wadrija na mbetikira twethero tukitakagira manto jege siasa cha county namba 12 ndari ya county ya Meru ni aria ore wari governor wa Bairo county ya Meru Kirito Murungi na shumirete na kwariria manto jege otongeria bo county zi akiaria Kirito Murungi na ugete weka gita na gaka gutegetea kuromba gege siasa ende Ameru ne baba kumworota na kumuria ethero wagita na mbere na kuromba gitege senator wa county ya Meru kagita na kau Kirito Murungi na ugete monkera thai ni wendereba na nkuruki mutongeria wa kiama kia Mbasi aria augete au kanyuma kiama kia Mbasi kirari na magamba nkurukia mugwanja ende kagita na gaka magamba jara yategena ne jathatu waki na nebetete na mbere na gucwira ntaira ya magamba jaza nikenda kiama kia Mbasi getekethero gekithingatagwa ni magamba kinyajareko Jeff Ogituma mwandiki wetu ndeto kuma Ntereche South Menti na tubanganite ripoti una njira entareru nyuma ya nguto gutamba kwa nkurukie mwaka jumwe nande ati Kirito Murungi ura wari governor wa Meru akethira kiromba giti gia useneta ja Meru kiri kithurano twitite muthenya jwa narua ni tucemenie na mutongeria ujo araugite we ati kuromba giti ko thaiji na kuga kwa kagita gaka giti kirethirite agwatirite na akaritie ni kwa ndereba wa kiama kia Mbasi oni ntiraronga mambo inko na giti ya Senate kango taro bange bagitaro nenye mugambia kuwa nakwenda kuyagushirana nani olinda bwiri ankununkera na ntira bwira ndawira ndabire kununkera nkeya kubwira na ndintira bwira tutetere kidurano ke 2 years away from now na ndegetekera hundi nakyo na kira nkorera sana na nkalitie muno ngetekera ndare Mbasi na ntire wa kuri muntu gushina nani getene kiu ko we kuri muntu guchwa gitike ndere Mbasi womberero nkoma na ime na chogoma chako chonde mbete korora muntu nkuruki mutongeria ujo na ugite kiama kia Mbasi ni kithirite kina nkurukie magamba mugwanja magamba najo jethirite jakibachumbura jatongeria bakiama giki ende kwa nande ni bethirite bakithiria magamba na jara jatigere ni magamba jathatu waki ni maiti kiama kia Mbasi kira magamba ya maingi muno kotini tura na magamba mugwanja na mbuga magamba yara tuyatigere still no yetutembere na rimwe ikota wa pilo na magamba ya tumirete kanya yetu akaingi sana na nonto kinya wakiri mugami manyara no wakiri na ndiye mukei kinyona thomerete sheria na kinya woni ndio wakiri magamba yarigishani muno edi no tutembere najo nije egamba is monda no fair ento tutakoro na njara ilo tutakoro na megambo nara kotini mugibonete arwaji na mugamanyara bakinywa shai na kinyani ndaraje na buntu kwingi na nyandie mukei toga batu turanto alomete na itu kwa na mo civilized politics kinyada tu na difference entre sietu ne tuigo kuchwanjira ya kudhiria differences hiyo na njira ile heshima nonto kila tukwenda ni kiama kiendo ni antu
kila tukwenda ni kiama kitho kina mushemu na gutumu twenda kuja kiamene kina andwa kou tuguchwanjira ule andwa icio mba kuthira tuketha turi kiama kirungi sawa na twitite kithuranoni. Akiariria mpathu cionekene gatigati ka kiama kia Mbasi Rutere rwa Meru na Embu kou ura tuthie Mbasi ni gatwenda kwaraniria mbere. It is true and Embu wa pull a different direction, Meru wa pull a different direction, but ranjire nuntu siasa ni roko. Politics ni about interests na muntu aluria mwanki onderei endereli mbuga tukinya mwaka yo twitite tukatho karambe nuntu abaritie na tongeria ba Meru bange bali bali tongeria Embu kiama gitu kia national nuntu turinya officials kuma Somali the officials ba Kuku na ntu bange bo bange bateraria ko tukona mono twathire magamba ya tuna yonde ne court ura twakarandi in the national convention yera bona tutite mboma so Kenya tukarendi antu baita maoni yao bamwe bakauga tweetie waruguru bange bagetwite wagaiti bange bagetokaria turi na ndi turinge kura turi the national convention na ndi ura kiama gegatua na ndi ni utugetwo as of now in democracy reo antu baita maoni yao but igitara kuringa kura rekagetata regakinya ko kanya ka karo na ndika candidate na mbuga kinyabwe nige utuma bubure bibi no to candidate wete mbere. So after the debate a resolution will be made. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nkatho cia mwanya Jeff Wagituma nonto bwa riboti umbetikiria twete na mbere na riboti yetu ni aria muthenya jogoro ni kurare na michetho ya mubira jwa maguru mibira kana muchetho jurajurete na mbere ndene ya wadi ya Kiegoi kiri cukuru ya primary ya Itumi wandi rethagirwe rungamirini MCA Timothy Mutuiri uraba inge bamwijita kabako kiri michetho eje ya mubira jwa maguru uri urare mugeni ugiteo ni governor wa county ya Meru Isaac Matumanto Ithingia waziri wa michetho hata ndene county ya Meru Elias Murega na atongere bange kuma county ya Meru bakiaria atongere baba nebogeta thirikari ya Meru getana mbere na kugwata mbaru iya wabiambe umbithi na nkuruki gutigira ne bagukirwo na gutethero ni kenda bageta mbere na guchitethia ndene ya mutorire mukiri wa Nkonja na arombere gukinya ntere una gotubangania riboti una njira entarero kirete munota thirikari ya county twetete kwambĩrĩria mĩchetho everyone every village twĩbũretaĩra uniform twĩbũretaĩra mĩbira Nikiri michetho ya Meru kiri skuru ya Itomi irere kiogo ya Tobochuan ara tongoria kathumba bakinyete kianine kio kongwera michetho ye mawati oni ni MCA wantereji no Timothy Mutuiri kana kabako ara ario gavana wa Meru Matumanto Ithingia thiate na mawaziri bawe ona kinya MCS ba Meru batongoretwe ni munini wa speaker nwe Mwendali bakiaria ni bawite ati michetho noyo Itumi na kwithire kirita ntukembethe kuntu kokoe na muno gavana akinyile na wite ati akomba kwithira kiwatile michetho kenda ntukembethe batekethire baitonya thimanto ne atebui antu bakiegoi kintu ikio kintu kira tuturite tukiriraira miaka 3 riu ethira kwatuika kiegoi antu bocio kuma 2022 ura wari kuna aria tuceta mubira na gavana Mutumanto Ithingia kureta mubira ku mubira yo mwaka yura twetete kana tournament ira tukethira tubangite mwaka yura tukethira twina ilabu bya ndat tukethira twina ilabu bya ntuba aguru bara baceta ncunga na tukabangania kenda inya kina mama bantererio seta mubira inyapo nkenda mashinani ikenda tuhakikisha Governors Cup kuendelea. Nio nchuma kana michetho nio ngulu ya kureta antu babethi amwe. Michetho nio yumba kurita vijana betu kikunywa ndawa cia kulevya. Michetho nio yumba gutuma turwa na early pregnancies kiri twali twetu.
Ndaka nare bara bakethira baenara marione bakerita ngoi tebui ware bedrete bakerita ngoi renkanya cia gushangilia michezo na guchetha tema na inkomenya tukiuma twetete kurua ndaka ira ikethira ikewe ya na pikipiki nara barabarene tukethira twina injuries na arua mwathani atutetherie twithirite turia tugetumaira inyera mwathani atuete ya ntobabethi positively twemetumaira boya na riu siasa ikionekana kianine ki cionthe na mwerekera yukari ati ni ngavana Mutuma Ntwethingia mbe kwithira na kuwatilwa kendomba kwithira na kurutira mirungwi kwenda Mutumana etagwo gitango kiriko nionyesho kwa mikono wenye wanasema Mutuma kuwe gavana wa Meru 2027. Kwa turenda kurwa maimara manga twakikisha twina ngavana Mutuma orokuthikira antu bothe ba Meru turi amwe twina ngavana kana tutenwe Mutuma nwa watuonie njira ira Meru baeta atia na itukaritie His Excellency ukaibua bwa wananchi baigembe South twina mutana au na mutana wombete kwethira iritaniria kenda wananchi betu mama kwethira befaindika kwa Mutuma tebo Nora wa Mutuma tebo Nora wa Mutuma te atonoina Nora wa Mutuma tebo okerie injara bone Mutuma enantobawe asante Keripotera Meru TV kuma skuru ya Itomi rere kiogo ya Ntobochu wa Ndegembe South mbeta mukiri Onkonja. Tukerekana na riboti ya mukiri wa Nkonja twerekere rutere rungi ni aria bamwe batongeria ajandene ya kaunti ya Meru ni bashumiritie na kumeneria uri wari gavana wa bathatu wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amwe na mukuru wawe Murega Baichu nikiria atongere baba bakuga neka Kawira Mwangaza na Murega Baichu bagweta na mbere na kwagira Anthony gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia kulingana na atongere baba baugite makarika jaja tukobatara na Kawira Mwangaza na Murega Baichu babatere kwa gitio Mutuma Ntwethingia no ntunwe gavana wa kaunti ya Meru kagita na gaka MC Mutonga na ripoti hiyo na nima Mumiru ndaugire ati mugwejo tuko jucokairua o aria jwejira na ndigitene riri ona nyuma ya uria wari gavana uria wijikene Jakawira Mwangaza mwekuru baire wa Murega Baichu uria ombire kwithirwo akiruma gavana uria urio nawe nandi athingati ba gavana ni bombete kwithirwo bakimucokeria na bakimwiraga na gwatire Mutuma Anthony niontu ni bamukaritie ja eria riri riko unibeta muriongio kaga na inkwendaga gucokeria Ameru nkatho muno imbio to mabacokeria nkatho ndi bacokeria nkatho nuntu bo gwitika Mutuma Ntwethingia ai gavana wa Meru na nkarigara muno ndi kuona nene ya TV ya Kawira Mwangaza akiumeria kuruma gavana amwita Mbonoka kankwire Kawira we mwekuru mwagi Anthony ugu ni wapo thuku muno rira warairwo bo thuku indi gwoti kuthwo ine heshima umenya uinto murume okuruma uju kankwire no ugabo boya muno na jukirie giti giaku isofa set yaku nja jukirie kana istue kwa jukirie kankwire ugo ko impeachirwe iseneta no impeachwa ni MCA ba Meru bombe na wiro wende nyumbani niki ni utongeria bwaku na kanywa kau waku no kothote na rwaria rurwega rwa mwana mwari kacha yetwe Mumiru mwekuru nethoro ne heshima kacha yetwe Mumiru mwekuru nethoro ene heshima na kanywa kakwaria nande nawe nwagire heshima we mwekuru Mumiru mwanka Meru bongo bona boria Mumiru kana impanga Mumiru twachagurira kana impanga mwekuru na nenga kwire ndio ndokwira Kawira na kirango kuromba na njira heshima bwana Murega oku tigana ina gavana Mutuma aitire Ameru ngugi no tirio kinyoru gura kiama batu tutechagura kiama tuchagura muntu kankwire kiu kyo kurirwa
kitu tuchagura kiama tuchagura muntu na tabia ciawe na ndikinya kwithwo ina kiama giko kana giko kinyokeja kiama giko ankwira kawira Ameru bati kuigwa ukona kirindi kio jurire ku uya kugati kuba kuthithia murume kankwira ikwarite nyine komya gwikia antu bakwenda bona kira bakuona kona ya kurarira menya ya kuga bau ni antu baku kankwire muntu ri antu boy murungu no ugantu bakwa uge mwikamba waja antu atinda kwendia akana bogoro na ndio wona ngombera we murungu kanombera we mwikamba waja antu kendia ogoro kana babara kugurwa na ndika nkwira kawira na nkuchoke kainde murio ngiokaga na njira heshima tiga kwenda kurugania Meru kairi ikarandwene utikare kiwa tera 27 miaka iri itameuri mbimwe kuruta meuri ne ai no akire manyomba magoroba manini utebithetie na mbea cha wa Meru imbuga au na imbuga kinya na ndi no buri kwa investigation and anti corruption ntiwa ndoni nkigo untumboro yatiri kamuchara jwa kujungana jwa ngabana cyo tumeto wa kama gorobo ga kanaja no wakira ronya kwa no kuthivya ujo kamuchara jwa kujungana itotore kinyata to andi kithirikari na ituye kinya job group we muntu kawe muchara jungana nande kara mauta tika ko imbio ko rieto yanchandi tika na mutuma ko murumo ko mura hatwera askari onchera ugo twera mbi twera mbi twera professor ukarita na Kenyatta University kana Nairobi University background ya kutwere na wenjanja twakwira na tukwire na ituje kuwa na nde batwekera tukuromba hato kuromba ndoni utikana mutumo tevinja haya mpenja inja ituraga mpuri ou ne undarikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuretera kuma Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV na kuma Northimenti ndene county Meru mbetikire turinge gataroge tomwiko twerekere Monka county Muturi mirani county ya Tharaka Nithi ni ara shukuru ya are ya St Bakita Chuka Girls nirombere gwitithia na mbere kiathoga gutigira niba guchangithia mbecha che gutetheria ana baraba tukumba kure abisi nikenda bageta na mbere na mathomo jao shukuru zeni barombere kuriunga ndene ya tauni ya Chuka arabaretere na mbere na guchangithia mbecha hizi kuringana na mukaririgete wa mbondi ya shukuru ya Chuka Girls uraweje keneta Madam Mugambi augeta mubango jojo ambiririe mwakene jwangirije 21 na nande ne bombeta kuthira bagitethia ariba baingi kwita na mbere na mathomo jao mono baraba umetenja chitego shiomba ndagara wegona na ripoti eu Irenjere moya kuringa kithomo nje kichukuru yari St Bakita Chuka riri wandini ya Karingani nero theta kiathiga guchangithia mbeca cia kurira rito barabara metu ikuria bisi meno me papa gwandusha diutin hei agaba kiuma chukuru magoro bakithiuruka mucii munene wa Chuka bagicangithagia mbeca gutigeri bakona cia kurira na baba bisi bathoma you like me I know you feel me agakuringana na urugamiri bwa chukuru eno gukurukira mukaririgite wa mbio he Madam Mugambi augite mubango jo gutetheria rito baba bumite micita kwibumbira na barabara mereti kuria bisi wambirie mwaka wa 2021 irenjere moya gukiria kithomo chukuru eno kita gukomonde nontwa gutethereria ciana iria ite kubota kuriba fees through club twitaga Benevolent Club kiria kiambiriirwe skuru ino kuma mwaka wa 2021 nikienda kuona ati ciana iria cia join Chuka Girls na iteno botua kuriba fees na ni kuperform wega igusupportwa ni program we supportwa ni ciana ici ingi igasupportwa ni arimo BOM na nginyagia community ambiririe in the year 2021 mwali wa mbere ambiriri wa kuchangira mbeca ino ali umwe ali very needy. She was actually the deputy head girl na by last year aumire na A-. Kogu ni kuona ni it is the needy and very bright target yetu already ni tulirite ana over nusu million tuli target 1 million na ni baingi muno kogu tubariagira in faces they go through interviews baka interviewa tukabaiga in faces
tukolea tunini lakini bale very needy tukiriaga fees ya all the way ngija form 4 kuringana na mwarimu munene wa cukuru ino Madam Joan Muchina augite bajire ne thuganirire no ntuba kwithora mbeca rine nkanagiro macukuru thirikari cha capitation itikogana pesa kia thirikari itiganaga na tutibambre mno ntu ire cio no juba tunengagira kogu nikio tubiete na initiative ya gutethia bara batiumba kuria anything esiririe actually it's the first walk to prepare tekanda tutethia batika drop out. This is a very noble idea. I've been in schools in this region, and we have actually supported quite a number of people, quite a number of students to be able to pay their school fees. You find kids languish in poverty for lack of fees, but then it was a very good idea for even the school under the steership of the principal to ensure that we have a kitty for the needy, so that we don't have the students being chased away to go home and look for the school fees. We'll definitely continue with the idea, and I can assure you guys, what we're simply going to do, we are going to boost the kitty. Ni thirikari ilele yone aciari bonthe batianene kuri aciari baraburu baumite nturene ira batina weso no buriku kwa thirikari tebatire kurekia mpango uyu ni batire wikira manani kenda aciari bomba kuthomithia na bora kwagirite ni unturira thirikari kareka kubwithia mauntu ya na nturene ukathuka muno mamba kaingia ana bakabo theri na nthia tutumba ukura bwega boya ili kwina mbechi ira cia na wani National Government Constituency Development Fund na imuchi achichi chia basaris na itiana so igigutuma batumba kubwithia walk kenda tumba kuongela mbechi ira kalatine tumbotethia betu na bokuringana na rito bacukuru no bagikira nene mubango uju bakiuga nwethere toke baringa njakia nene. So I personally believe, and I have seen it working. It has been helping many girls. As you have been told, one of an example, Aneta Kaka, who scored a very good marks. She scored an A-, and she's a product of this. And I believe many of those who have gone outside, they're doing better. And for now, we can say that we are helping many children, those who are not able to pay their school fees. And unfortunately, some of them even lose their parents when they're still in school, and we cannot make them go away because they lack school fees. Really helping some girls. It's really helped some girls out there. Most of them come from very humble backgrounds, but students here in school also help by some of them giving some of their pocket money or committing like some of their shopping so that it can help the children. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rĩtwa Mbita Ndagara Waiguna. Ripoti ya Ndagara Waiguna kuma ntere yushia Tharaka kiri mambura jago changithia mbecha ndene chikuru ya Chuka Girls nego tukera katanta nteto chieto chia Meru TV tha mugwanja mbithiro ngikwa Ndagara kagita kake ga mutegeri na nkurukiwe tanambere na gukenera mibango ya Meru TV tawethire tukwiraga aja ndene Meru TV itanambere na gushonera mwanya wani mambeta kadeni simatuma muthomi ithiro runa kagita kega.